پیروزی تنی عایده جنانه سردل اکتا. د سردما مدرنیتیا کپیتالیسته گلک پارتی نجات پرست فاشیزم و تندیه کورکرین. جم برای نجات پرستی، اول پرستی، زانست پرستی و میر پرستیش خوابونا خو دور هاتن خستن. وان ارگومان کجالیه هشمندیا میر پرست و هاتن پیش خستن ده نه تنجن ده همان دمیده خوزاجی کت من خطریه. و خطریه جیانا هیش واته خویا رسن دور خست. جنین کو دناو مالان ده محکوم جیانی هاتن هشتن نچار مان کو جیانا خو بوی آوایه حتی استکی بجین. هشمندیا میر پرست خوازه کو روشا کو آوا کریه بدومینه. پرگالا دولت جلسر اساس پاراستن و بردوام کرنا هشمندیا میر پرست هاتی آوا کرن. دناو و پرگالی ده جن هر روش بقرکرنی را روبرو دمینن. شر هشمندیا میر پرست به سدان سالانه روشلاتا ناوین کو اردنگاری اکلک رنگینه به شرین گرب این هری دجوار را روبرو دمینه. هرم هم جبر هگمونیای ناوندی هم جبر هگمونیای هریمی دناوا کریزه کمزنده. روشلاتا ناوین به کاوس و ختمین جواکی، سیاسی، چاندی و آبوری دکله. ده انجام وان شر و پیوچونان ده بدیل هری مزندی سا جنددن. تیوی کو جند ناو و پرگالی ده هر روش دناو کاوس و قرقرنه دنجی براستیا هبونا خوش دستپیکا دیروکا میر پرستیه حتی نها هول ددن خواه بپاریزن. بطایبت ده ست سالا داوی ده تیکوشینا کو جنن کرد ددن جهمو جنان ردبه هیوی. باندورا ریبر اپو جنین کرد این کو تکوشینا خو به فلسفه ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان گهاندن نوتکه جبوری خستن کرنا نتویا جن لبر خو ددن. البته تکوشینا کو جن به پارادیگمایا ریبر اپو ددن نتنی جبو جنانه. جن به تکوشینا خو هول ددن نتویا دموکراتیک اکو همو بیر و باوریان دناف خو دهوینه آوا بکن. باوا کرنا وی دی او خزایا کو دبن تحکم هشمندیا میر پرسته و میرین کو به کوله کرنا جنان او بخوجه بونه کوله دی آزاد ببن. تکوشینا ویه که اف 5 سالن به فلسفه جن جیان آزادی یا ریبر اپو هر روش خوا خورتکه و برفرهترده به. به بلاف بونا وی فلسفه ره هم جنین کرد هم جنین جنتوین جدا گرینگی ریخستن بونا جنان فهم کرن. جخوا ریبر اپو گرینگی که مزنده در ریخستن بونه و جبو ریخستن بونه و هاد به. جنن بی ریخستن بون جنن بی پاراستنن. تکوشینا 26 سالان. جخوات دزانین کو ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان جبو آواکرنا جیانک و تدارتر و آرام تکوشینک گلک مزند مشینه. جبو آواکرنا وی جیانی اف 26 سالن لگراوا امرالیه دبن تجریدک گرانده تکوشینا خبر دوام دکه. بسایت تکوشینا کو او داره همو دولتین هگمون نچار مانکو هبونا کردان قبول بکن. یا هری گرینگجی به تکوشینا کو ریبر اپو ده دولتا ترک نچار ماکو هوی مخاطب بگره. ریبر اپو د 27 سبات دلگور روحی سردمی مانیفستویا که بناوی بانگا اشتی و جواکا دموکراتیک برای گشتیره پاروکر. بانگا ریبر اپو نه تنی جبو کردان جبو همو گلان هیویک مزنه. بیشتی بانگا کو ریبر اپو دا جگلک آلین جودا دا خویانین پشکری هاتن داین. ایراده یا جپولا. پارتیا کارکر کردستانی جی چند روشون ده گوت کو او اگربست ایلان دکن. لیج بو فسک کرنا ریخستنی دوی ریبر اپو دناو گانده به. تیوی اگربستا پکه جی اریشن دولتا ترک ده دومن. لی ایراده جی پولای کو اف 26 سالن دناو گراوا امرالیه ده لبر خود ده به اصرار کو جیان جبو هر کسی تایبت چی جبو جنان بکه جیه کو لیتی جیاندن. جنن کو هیز جبر خودانا ریبر اپو دگرن به تکوشنا خو هیز ددنوی وک هر سال ای سال لقادان 8 آذار پیروز کرن. لتشتا کجبو جنان تشتا کو 8 آذار روزا جنان اجیهانی و تدارتر کر البت نامه ریبر گلی کرد عبدالله اوجلان بو. 8 آذار 1998 ریبر اپو 8 آذار 1998 ده براگاندنا ایدئولوژی آزادی جنان دیاری هری مزنده جنان. ده 8 آذار ای سال دجی به بونه 8 آذار روزا جنان اجیهانی نامه یکشان. نامه جنان ره ریبر اپو دوی نامه خویا بسرناوی دستورا منا بنگهین بوارجیان که افسونیه و حادبه. از دفرقاویه که دمکو لسر خاکا خوابونه هون راستی امروویه به هر آوائی دجین. هون جنین خودی نرخین افسونی من تجاران دف جیانا بر ربر ندا. اف جیانا ببوی حالی بو رستا بنگهین که من لسر پیان دگره. لراستیا کجاره یکم اوقاس به هیبت و آزاده و بقاسی پیشینن دن این مزوپوتامیایی به هیبت به. بلکی جی اویک به کاتبه. مسئله آزادی جنان هیجی گرینگی خود پاریزه.
Pêvajoya komünalîst a demokratîk rewşa nûjen a civakbûyîna jina pêşenge bi destxistina rastiya civakî jî encaq bi vê rêbazê mimkûn e. Heta ku çanda tecawûzê destdirêjayiya zayendî têk neçe di qadên zanistî, estêtîk û olî de heqîqeta civakî jî dernakeve holê. Wekî ku ji Marksîzmê jî hat îspatkirin, heta ku çanda serdest a zilam di kurayiya civaka serdema nû de neyê vetisandin, serkeftina sosyalîzmê nemimkûn e. Rêya sosyalîzmê ji azadiya jinan derbas dibe. Heta ku azadiya jinan pêk neyê, hûn nikarin bibin sosyalîst. Sosyalîzm pêk nayê. Heta ku demokrasî nebe, sosyalîzm jî nabe. Azmûna min a yekem a bi sosyalîzmê re bi şêwaza axaftina bi jinekê re diyar bû. Kesekî ku nizanibe bi jinekê re çawa biaxive, nikare bibe sosyalîst. Sosyalîst bûyîna zilamekî bi pêwendiya wî ya bi jinekê re girêdayî ye. Tenê tiştek pîroze ew jî jin e. Jin bi xwe gerdûn e. Zilam jî gerstêrkeke rêderketî ya derdora vê gerdûnê ye. Ji bo cara yekem bang li zarokê bike ya ku ziman afirand jin e. Pîrozî û xwedawendî jî ya jinan e. Ji bo jinan min bîrdoziya rizgariya jinan a ku ji 4 qadam pêk tê pêşxist. Ev teorî ye. Çanda jina pêşeng serdema xwedawendên di navbera beriya zayînê 10,000 sal û 4,000 salan de ye. Olên yek xweda bi Babîlê dest pê dikin. Destana Babîlê destana kolekirina jinan e. Afirandina destana Babîlê yek ji hîmên bingehîn a mîtolojiya Mezopotamyayê ye. Di navbera salên beriya zayînê 4,000 û 2,000 salan de ji bo çanda jinan têkçûyîn dest pê kir. Hilweşîna çanda jinan. Piştî ku çanda jinên pêşeng hilweşiya, bi mîtaniyan re jina qesrê derket holê. Nefertîtî jî jinekê ji qesrê ye. Jinên qesrê yên wê serdemê di pêvajoya dîrokî de bûn jinên ji malê yên vê serdemê. Wekî ku hûn jî dizanin, çand û kevneşopiya satî heye. Di çanda satiyan de jin davêtin nav agir û dişewitandin. Di salên 1832 de jî ev yek pêk dihat. Piştre İngiltere dawî li vê çandê anîn. Kuştinên bi navê evînê. Vejina ku wê ji nû ve pêk bê gelek giring e. Divê jin ne diwarê biyolojîk de, divê diwarê çand, civakî û dîrokî de bê nirxandin. Wekî ku Simone de Beauvoir jî dibêje, mirov ew jin ji dayîk nabe bi têkoşînê dibêjin. Ez ne dijberê evîn û zewacê me, lê her roj li ser navê evînê cinayetên gelek kov pêk din. Kesekî evîndar çawa evîna xwe dikuje? Ev ne evîne. Heta niha gelek jin ji ber pêwendiya bi vî rengî întixar kirine. Her wiha çanda azad a jinan heye. Asta ku hatî hûn nêzî vê çandê ne. Jin hewl didin derkevin derveyî sînorên dayîkbûyîn û hevjînbûnê. Li hêj jî hûn encaq bi ji sedî dehê çanda azad a jinan îdare dikin. A esas ew e ku divê bi ferasetê şer bê kirin. Pergala civakiya zilamên serdest her tim ji bo jinan pirsgirêkan dafrîne. Tundî heye, dagirkerî heye, ensestî heye, destdirêjiya zayendî heye. İhtimala kuştina zarokên keç heye. Di pêşerojê de zarok bên kuştin hûnê çi bikin? Dema ez behsa çanda satî dikim, ez bal dikşînim ser vê rastiyê. Divê hûn bi vê çand û ferasetê re şer bikin. Di vî warî de kemasî û nakokiyên we hene. Xwe ji van kemasî û nakokiyan rizgar bikin. Pirsgirêka jinan ji pirsgirêka Kurd kurttir e. Pirsgirêkek bi vî rengî heye. Di vî warî de me destpêkeke biçûk pêkanî. Çanda şer û pêvçûnê herîzê de li dijî jinan dimeşe. Têkbirina vê çandê dînamoya têkoşîna me ye. Ruhê vê serdemê siyaseta demokratîk e. Zimanê vê serdemê jî zimanê aştiyê ye. Banga aştî û civaka azad di heman demê de ji bo jinan Rûnesans e. Ez jinên ku guh didim banga min, bawerî bi jiyana hevpartînin, bi eşqa mem û zîn, bi eşqa derwêşê evdeyên nûjen silav dikim û heştê adarê roja jinên ketkar ên cîhanê pîroz dikim. Di heştê adara 2025 de jin bi peyama rêber Apo ya ku ji greva îmraliyê şandiye re soza xurtkirina têkoşîna we keviyê dan. Her wiha jinan li qadên ku heştê adarê pîrozkirin dan zanîn ku têkoşîna wan a ji bo azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan dê ji her demê mezintir be.